Yada say yasamwa kwa babiem do ba Adom TV bedwam dwumade no eso yada radio se nenso ahu ye mobo ama de chenshoma fefe bi atomi no mie no eso de 16th April radio da say the audio free baby ade aduru ne baby ade konti aseda ne yade ma wo yada se pa nkwa hoden moja papa bi edi emu afu sane ne mframa ka bia na ho a kawe senyame mframa ite se ayi utility bills ya kabana ya increase ewede tua we ode ache free na wo kase erade medase na so ayode so so de ayaka go obi anya nei obi ehunu da no ti so te ase nkwa hodin kura nko ade a fana seda ma no na ama na seda no edoso bebra wo so nhira ne nkwa bebre na unya ti ya kai na hye no so edi afia amankwa tamaklo meni owura Bismarck akwasi nsia boatin legina be me na no payment ya da bia bokode nyankopon adom wahu ye mobo nti e kan ti asefo ho Yesu amane hunu da na na ye sa inu fiada de na na ebesiesi na si akai me bra me ko Israel bani se na atwema adwene akwa akosi wo no akoba ye se ye huwe ohun bebe me certificate ya enne se no bi ko meka e fe na laje no akosinsin bi on JP that Jerusalem pilgrim esumden so yeah certificate me kita no ye Israel abampenifo mienu and sign the minister of tourism and the mayor of Jerusalem do the year there's na me pacho JP no dia na ade aye JP no ekuram se na me kuta a large title smaka obi come make ba e fe na large ti wo dia na abaye me de nam de enses ma be menye de brekese o nyamesom na amela ye hu hwe no sana me na dia na wo se nke ye hu sakra ye hu bibi dia na ba waye asamba me ntomo na enyen mo na to mfo obi ade be nye no mini obi konkon dia na nkonya dia na ba ade abeche wa abeche ama ye se me chenya se bra na me bo na manfo hwe so de asua mana mo nto papa na me tutu no se me ba ye ni ma pa ani abrabotene ne na me bo no ene nkofo hwe so a mo esua what mo asebo ne oba ana ontie ye de nyamiase teacher say manfo ehwe me be ye JP sakraya ba me nyamesom me Kristo som so nyo bia na fie ko Israel onya JP onya certificate no kra oh sir enyo bia oh se na say penfo ko ya mo hwe onya JP na say say o de kan di no yes ti JP no wo JP no wo ti nei ye sem Israel bonten so a ye recognize me so se me JP you embassy ho na akura where you ho dada JP ne ka ho na akọ River Jordan so a me dinda ho akodwarim enyim dwarim keke esubo ti Jordan no yes oh wow me I reflect because the out say dem hu no sa no akọ Jordan mu aba na say ya de a I say osa akobie ni ente ho enti no ya nya agede but seriously obaye no the same akwasinsia na me yi say de no wo chechire mu yi me hu hwe ti se we ko Jordan aba na say ya because me hu he seriously me hu she kwasi dia na person na dia na Jordan mu na wo dia ne si ye nti ese me hu bibi na say ya de say ya o dware Jordan mo kala nsese nimni ti na me nimni ade person da bi nya kala no ti person hu de ti na person mu dia nti na ko mu Jordan dia ne before me wura mu ya kan sanje dia na ba me hu he na me ken se abuburo no be si ma betini wo ene fie si papa papa na be ho me na se radio fosufo ye chia mo ye mamo akwa ba ye gidi ye se mutie de ekro nyame adom nso nti obia ho ye CEO ora Alfred Amono adwuma efo no pe ye chia mo enim se mo bodwuma ne den mo koso ma fidie ne na ho na pani no ono de eba ye no yenim na adwuma ye nti se wutie ni station no a wonim de obetumi aye waboa bebre ti ye na se nti JP kum Jordan then Jordan Bismarck ever Jordan nkan we su bonte Jordan nkan edeba ma akosinsi nya de open na unya de open na unya kabana oni kuremu enti enne ya wachire mu JP Jordan Bismarck akosinsi a ona gina ho no tu busa ne ya chirem JP ne kire Jerusalem pilgrim so wahu the title nya small
Asana Jordan no. Jordan nye ayu Jordan. Ne mum subonten Jordan no. Eno ene ka no ho no. Nti menchia wo penny so penny. Nti yem koso. Yem ko. Se kwawo no. Yeah. Tafo no. Omu ko se mesro so onya ready abra na kwa kura ya kwa ya na o. Enti wo a hotels na ya ma ya wo don't worry. Wo ka na kura ti medem. Because ya jina mu sa nti no nano kura ma abapokia kind of people sa no ono wasanwum na bo betimi asasa jira na asanko a obetine ni na abo ahomache no nan yi no num afin wo hu say because wo hye ehonom na crowd mu hu esum ne adechiye ti nyame ya dom a ya hyase kwawo na de be na ye de no so wutwa send the draw no so be baso ti by this time as a when you to challenge 1000 ebi wa kwa na bi a wo utwa unya ta wo be say timi anyo so utwa we are to hear betimi atofu adu akwa aba do be kwa aba wo de mu nwasa mu nwa from Accra high 1000 betimi atwa adu akwa aba depends on maybe how free so body it's here star 281 hash star 281 hash option here 4 me do fu twagum twa nyinya wani bebre to me ade no gina kire ne ye boy bo number ni shem o mechi no moti for the come efie nka ho Sade na nye. Efie nka ho. Efie se so okay nya we. Me so number na ka. Obi akra tricks no. Me bushafo ne twa. Makoje ma ade. Muntwa na munye ntuwa ba me. Okay. Muntwa star 281 hash. Utwa option here 4 ya hye no so ya na mo mese. Ya wadum ti ha ya TV no. Ba ne fa TV option na 4. Ya na mo fa radio de no. There be fa TV de no. Nti agokansie first draw beba. Asemidi kan second draw, pensem third draw, 1000 Ghana, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Utwagu sa wani so wadi. Nti no back to kwawo Dope Nation. Omu jinem live and colored. Amrantie no, wo de ne pa, nwumre de besunyo mo nko a dodo no anso ba. Na ye ba local news no ma GMF na e kase kwasi eno a news ni de ba Ghana Medical Association. Se ya pomde adwuma e fo oboko. Omu anyum ko teacher for kra nyina obia because chale so be wi e de be ba so na ba kokra ye me hu kra ne say omu e pra na e de omu ko hospital no se no wan doctor wunim hwe a wote age ayaresa ma obie wan ye careful a onu mu a draw into conclusions I say wo obi afa wo obi afa what you say enti yes omu kra omu free ho e na wo de obi e ko ho na kra wo no wonko not better wako I'll see a jammy and fa abanyu ni bia nko for now me mfa abanyu ni bia nko yeah nko risk e be better say betimi so ayi o mafiri won mu anka ye mpe kwan enyi o mfa firi honom ani apa ino kra ka GMA o kan mpo ni risk ye yi o mfiri won mu ko be foforo tel se ne ma na se yetiman mu na se ekromu na se say na akwa kodura na se ha adwen se wo dihye bi kra ayi adwuma e wo ho a o yam hyehyero because who nim when a ipa bonfo bi bobo nchimo pa akotata no ka kra ekwa no bomo sam because some suspect say bia why yes ceremony die mu to the point say even IGP kra nso say na mema no to etu kra bo IGP why be and IGP so etu wo mofo no ye nsuro IGP atutu aboneka mu dia omumfa akode ne hye wo ho amoka sane ni wanim no wachi so wo ne kodu sa point we na anu aye den question so ya na ho am etu no munya no wo he ado so ya sa I think say boko de nem say nyekroma phone ne disable ne bebrewe no mu fi ati be yeah e ho bi abefra obi di no ho abagim na sasa because the way na ekono I doubt say kromani be ni pa so di ono ankasa ne nua bone paase yes wo nim say ni nua the way na fi mo tutu no the major is how abefra are you serious maybe they need to start shoot and kill. Hey, would you trust so? I'm a if you are not would you try no so na ye pruni pa oboko no and you had but you can't say no so no will be to one no so ye niam bi ensem fata but so ni nyina mu no April 28th what take call so 24 and so behwe na o masum duaba but a hard drink asem na de mu odin a hard drink pa 28th no ni na de boko no a Boko conflict, no doctor directly attacked. Fine. Someone more can hear king. Hey, which region should a minister that come no? Can ya cry oti.
ora Kenny ekobasa Adom na so serious. Okay, na man for the year manual 7. There's a challenge, we need to fix it. We thank God say a government appointee. Enek. Yeah. Ti yentimi fan koye NPP NDCB. This is a government representative. Man penny na msini wo mantem. Eno ka say afedi abroso. Sene nkane ne edundundundum no. Mi wa ya to nkane abo. Nkane abo ya to. Na what observe say anytime increment be ba na ho na sabre na dum so ano ye den. There's a challenge wo ECG. Dear some. Ye amanyo sem ne mfamfiri mo. Ne fix the challenge no. We are can people ni be bombs Adom so ba na ndisi ni be so defend but what so mu. There's a challenge. Mo be nyine nka bom. ECG mpenfo no adwumefo no ebi modern mo nso ani. Ebi modern mo enso ani. Ye na etno ma ECG timi dika 68 billion Ghana cedis. Nkani anya se ye de che. Kani a yetwa ho ka. Na ka chem se me kwogia na no na energy minister say ukotamala manfo wi anka na timi menyende. Enti menyende. Wana ma manfo wi asa anka ne an. Adwumefo no but ade e down say sa ba menyi nkofo adi. The manfo feel relaxed. But if you because yes, PDS now on the challenge. But America crana PDS bidian. You will soon between ECG and PDS. But now the same as before now. America craving na PDS by no. You will soon between ECG and PDS. But man fight me whole through the same as before now because of the mentality. So bind it. The mentality. Yeah, no womanity. This is where we should go. To say ECG said the man cry and nyame ngwa but maybe we just have to fine tune it because it has the national security implications. And cannot be a question ball. One day we'll do Jubilee as a man. Okay, therefore, daily graphic the work time. It was what the Minister of Finance, funny about Dr. Kasia Tofosin. Now, see, I can say Ghana by the IMF on Sashi, a pamkrata, see, I must say, IMF penny for the share committee released $370 million at the Ghana by as part of your contract, no more, Equeno, Emo. Gold board revokes gold dealers license. If you moment to gold were Ghana in a license, they see a trim. Okay. To be any license, so from on it, so free Ghana, or be any license, so makes me to good. Ghana, apart from gold board. Daily graphic, I don't know. The Ghanaian publisher, Galamsey exposes Sam George hypocrisy. And you see, Galamsey no, after the man Sam George nyach no abem. You see, Sam George, Korea, na abra na endi su opposition, almost say. Sena kufa da nia brepa kabosumi ba kontem ko betimi ya stop Galamsey so I say na no Sam George ne Benadavle etwe mo City TV osu obosumi ya sent me fan stop Galamsey no so nya atwom sem say ya na eteton sa e wo my way mu ya se dom kuma so akoya doye e de makantamanto wona ja ehwom de ma no wachom sika 200,000 no mudi ebi nso ko kuma se only bi nso ko kuma se 400,000 kwa katete de na mehwe ze for na say o ka 4 billion tete sika no 4 billion amishira mu ene say pen for aye die mu a sika ya ba o munye munche obi anya oke mo ma no nye no kura mrem obi anya oke because sika pa de kuma so fond de afi na omo de na eba bakantamanto ho no mwanya pa oh yes mwanya pa mwanya sika pa omo ka kwa mu ntime nka na achade ne de munka na mo asaba mwanya niema emu roofing sheet ni ade cement say me mpesa da chi bi besi mete say na de nipa ba ya na ya makantamanto yi ebi so so kumasi su ti akende phone da group no ano no muncheche ne kama munsisi bibia obia munye kapre na ewia mabu akonta de ka ye ni nti ene yemfa we say na we say ebe ye nso age so join ni ku no oh yes nti wo ba hwe obi a won join no na da che won hwe ha se wo wunya bi because wunya member de won hwe wunya but no so na aya because ye de aba say wo ma e ho se ye ka ye bia eno na ho na ye na problem na be de wo mu na mu nyina ewu because bia na nya ko ma na nyina so na mu ne ma hye eno kre na bi obi onyo ko na ne ma hye
enso tese sika so ankwa amakuoma sika kokoma omo ne ma hye saa eno ya asemo ti wo so bi ya masika ne be wie no na ne chena ye nwo enti afiase enne MPP eko crunch meeting okay Professor Mike Okwe committee report afina I am ready okay enti ne asem ebesi esikura ade ba chiama the Ghanaian publisher enti the Accra Times ni the mampani His Excellency John Dramani Mama Fodi Abba also support Feed Ghana program President Ekachre Ghana this year nyina say feed program na aba ye nyina fe enyim se na be ya yen tonko so enkra nwan bebre free microphone so enfama omai emum beware of the Boko conflict don kuma na kai so besre aban sa aba me na ho ye pa Boko basabasa na ekoso no emu the new publishers the came me yobfoni aba Kizuba's new law. My men will flock Kumasi traders like school kids. Hey, Yehovah. Yeah, I know it. For selling on pavement. Because and train on the Namquan said the news for any another part. But we for selling on pavement in count. We say the worker time. For selling or say new pavement or say unso ufa eduma Dr. Sekwam despite anyone. Ekwani finfin se baby ananka wo se nke de flowers aces edwarefo na tra kwakọ gina eni yedidwa wo se saa ho ne de for the start abaye ebe yiwa firi ho ena mo amo na ntwie mo jeja wo ne nam kwan mu saa ye be che wo kuma se president nyanam ku amo nyanam e de ye be nyi obi fe obi betom because won tie se news ne we aye won tie because time na so JP Jordan emfa unsi hawada Roma position ne so because I alaji anko ba enke no so mini mienti ado de ahinta mumienka JP Jordan Bismarck akwasinsia esumidi de afia amankwa tamaklo radio for su ya chia mmamwa kwa abayeda mo asem mumre madaje Easter no amu an ye wre ye rade adom ne doba pe ekome ode ne ma ye minu mienu nti ti misrawo ya dase awo de miensa kwene kasa fa ba ko a wo ye de pene emu hwan ya Ami aya de da se otwedi ampo na esu bi nso akoto Ghana embassy wakoto how ewo he Ghana embassy ewo South Africa waton how waton mu niema $1.5 million waton de mu niema na ewo mu say how ara nya adwuma next hokwa enipa nim ana no ye staff or ye ambassador na agasa the new publisher Akoton Ghana embassy and was man arrested for selling Ghana's embassy South Africa. Sika star 281 hash. Trying to see a year kwesi bodiba na odi atwaso. Yeda se.